Kana tie for yamson for adwempan na aka nkratam kinkon aka fufuken abusua ani de kwan so ba so a no a share video no ama yese na be ya da bia na e ba o so benya ensempani bia ye de etie sai pepe wa ba bia no aye de wa twe unua aba na yese evangelist mama part a tetere ne nyina nim se fa na Agradaa a se o so asesa ne be church ensem bi mu ye de e wa se unse me adwempan na de social media no highway a eso ti highway no se won pese be kan wasem a na wa firi su boko sa na tie won pese be kan wasem social media no so a na wa firi social media no so na social media na nya wo dia anya media but once we are public figure what is social media no so de men me say ukoye nyiyimu say we dia say we kan wasem ma we dia kan wasem dabi ano de anya adwuma ketekete kura da bia be ka no kura da kire mo se woni puntimi pressure puntimi pressure ye nye nipa ho adwuma wo stress ana puntimi pressure men nye nipa ho adwuma no pa ba bia atena di boko what you say because da bia nya trans aye hwehan sama enyo ma bi panifo be mu di anim no mo so matete asole ena se fo no ejimi dodo Jimmy do too much. Mo se mo take lead. Mo treat nipa. Wo na wo treat nipa no. Wo mamu no mo bete social media atini die. Na obi di wachema na ya oya. Asa akobe mani tua no. Obi a mani tua no. Mo ba atini die obi kan wo de mo mu na kum. Mo nya hu hwe. Me adwempan no. Da bia me ba be kan kora akyere mo. Mama part as Agradaa as evangelist. Wasemba na yasema pa meka bi mawo wasemba na nyasema pa meka tiawo aya simple as ABC amsha na mekanfo aya health TSC eda mawo mesrawo wo pese trinye na ha ma na mesramu trinye abobo apo a mo trinye ne makukukuru nyina mesramu health TSC wo UK wo ba adwempan no ana BeckyTv a ubenya mo number okwa wo se wunya number ni fra adwempan no ana BeckyTv wo ma discount kama now so trini aye kama utrini natural hair bibia health yes beboa ama wo saka na ma wie no so e ma na sabi na nso abeni na bia ye monim no mpomatew divine organic skincare product omuso e wo UK mesra wo skincare na ehu hiame ehu hiaw enu ntina me say use divine ye kan fa de papa e na dai de ama wo contact ya obenya omo number okwa obo edin a obenya discount kama na me say kan fo e dwuma die kuo tap person send this car and call my gun and move kwa dia mesra say 11 no ana musu no o send this car for tap so a untua 11 no tap for angasa for saaka no e da bo mo so nti wo hawo ene say me da masa busia da bia won say sa sem we say no o ka you say man obitimi ka say this is not your issue, this is not your problem, mind your business. Sa nkwasi asem kwa na me mpati no say mind your business. Na adentina wo be commenting another video as make attem say mind your business. Me mind me business. Also be there on me video ase you to mind your business. Catching me pa krono no so shame the public figure. Me adempan me tell me wan sem e ba ye ni pa be so mo kan. E no entra say me megino say we can to me koye we and koye we. No, who to pressure no for social media. Evangelist from apart also asesa. Me ma ha e meka na so lesem anase na yi enyoma wa ye e na meka wasem Ghana fo ni bi na aginye eni ebu fa so na da bi ebu so ebu fa so Agradaa no so ye konfo e say wa komo ama skagari no ebu so ama say wo say wo beti asole good na Agradaa asole na wo beti no ade ntira wo so asesa na stay na wunya atem di die basa o social media Agradaa why abode fufro but that bia so wa entokwa ba akwa mo start ye da bia mo jasa entokwa no so mo ye mpanyimfo a nipa di mochi amanfo di mochi so bibi adenti na mo angasa mo tum wofo because mo se mo tra pieto mo na mutu amanfo but wo na wuto bi fo ye se kwatere kwaso ma ntum afura no ateni din sabi menim esremu a meko nzongo akohe nzongo fe me pesremu fa asha meko nzongo akwa nzongo hofe na me de hu the way esrem sitie Agradaa you are the way and too much is a crime despite and for that Dickson on my day crime despite osabi radio station obi e no and some na dey tell man be ka some we crop on say
Agradaa asala wo bi de wo mi na sole me Adwenepa no fa me ho so so say yo fa me ho but nioma wo ye no wo so asesa na obi asole dia na nipa mmra no wo mesom dia eni Agradaa eso set example na ja to ne die no ye nyina social media Agradaa na timi ebon paye mo obi a wo so ni chance ni ade na mo de Bible no this is man for sir mo de me see some for in a business last year me Adwenepa dey bia me record straight asem bia so no me ka social media so but just a Ghana for ni bi no ahoya eni suba bone ni mafo bi ntino wo ka asem bia na ya say an na we de nya wasem na we na social media no ya tro book ato wo your list of people omo asem ba ese oka your nipa we de asem ka we de ni kwasem ka bibia meka because me was social media say me ye adwuma dia ade eba na se meka o to me stop me say meka we asem ka asem na wo asem aba obi kan bia o say dabi me Adwenepa so ram life na be no kwedaram da to Agradaa wa anya de brabonti na ba pa come despite at on for the next channel because we be radio station si wo ye na dwuma de wo ye na se 1 minute come despite at watch it as 1 minute come despite for the next at watch it na brown na kontokwa no na brown omo tumi season na brown e wo omo radio station so ma o ma ho en ho to trim omo tumi ka cha na brown se ma o ma ho omo ya mo interview ndo friend pa no ye interview ese so hunu say na brown ene wote anu ayi so na brown we no wonka ento otimi ko cancer pa fa ho obefa yawo what you say it is na brown ko tell interviewer na brown na so na to am ntokwa so na Fada Dickson ene ye cancer kwa me despot my day na Agradaa san kan ya kasa sikafin Agradaa wona wo kasa obi sika ye sikafin no maami wona wo kasa obi sika ye sikafin na wo ina onya sika no free ye Agradaa ehe na wunya wo sika no afiri ye ene bi wo mona mudi anim no mona mudi anim say yem mesum nyame no moya manyam sumpo no afono ye no kwede ye ba akopɛ moya manyam sum no afono ye nyam sum no afono ye mu de moye no mu jimi too much moya panfo ba mu jimi too much adento bi akota interview na interview na ba ko kota ye no nipa no omo target na CEO na tena Agradaa CEO ne ko ye interview no Agradaa mama part say one CEO ne ko ye interview no me ka tell say maami we last time me video ka tell say sika gari na mo fight tia no munya very careful me kan ba mo taking serious mo say Ghana for no that dey follow dia na ya follow baby fa ako na ya follow no wo be say na nipa no asa switch ba bonte last year e be video say mo fight against sika gari dia and is our fake prophet malam for me fake ni nyina beja ho banbo beja ring sha wosa beja chetu kom be we sang for ni nyina ne kan mom ne yan fighting tia mo because one soft no fake maton anot oil da ma malam no fake no obeba wo kuaba fakosu dem Agradaa so yeska gari na mo kutia me ka kire mo say saade no say ya ko anteni nyina ne ya kutia sika gari no ko na Agradaa be firi wo aba be ye osofu maame me ka kire mo na minim ne eboba last year me ko Ghana ba na be say video no but Ghana for be bre am for the serious mo say ne Agradaa so ye evangelist there and ka so Agradaa ka ukwa so dem ko dey nka won na station to station evangelism ka na station to station and na wo kanya me asem na ka wo preach ho na wo no wo ye ya so ko si aso ndan wo ko si aso ndan a wo be twe akra ko Agradaa akra no ne atemdie no akra no anya atemdie basa no maame wanyini na mesraw sa atemdie na mudidi no a bo ba social media na musole a wo se adenta we kama se ma we kama se mo shut up mo kama no tum sangofo no ye ba sole atia sangofo no pa obi oba social media abaye no kuntan akasesam me hu ma we kama se no ye ni monum ni nigu mo so tetam so social media na nyamo dia nyam uni ni wo se dia na pa na wa media tu unim sa on so be ko obi be kama se ma free social media so na ko simple Agradaa ti metran radio TV station atimde ko tukọ breman edi atem Agradaa ti man boys ne nkrofo di atem na Agradaa sa akofo na mo do matem de o mo nya nipa mo unsa da bia no obi e wo ba bia ye bona kan
wo se na brown e wakra na brown e wakra no ade ntra wunya na life e ma no na wo cast my wo so se na brown e wakra Agradaa ade na wunya life ma no na wo cast me na so obi a wo Agradaa so wo twinipa akọ so ahimam but Agradaa and now so go all night we come by life abaya se na so fu bi ede turum na so fu ede turum we are go down hallelujah amen yes we amen Agradaa we te say ish na di Ghana for na na mti bi mu ho yawo abusa mo me anti Agradaa no asem se ne be ya we tensem na me kana se radio no montro radio na brown ni kuru kwat na so montro ma me na me disi wo na kam kakra asiamai abua ba wo join ba TV da ya radio ba montro ma me asia ya ni kuro ma say and obisi wa bia radio station wono na Ghana ha nyina wo sika wono na wagidi wo Ghana ha kwa sia enya na abusa ha be wontie enya wo di birthday no ko si fie bi ade ma ni ama abua mu si wo for ma fa ne me abusa aha na me hu say evangelist one kwam despite e wo problem dada wa mini na to dada because ka say wo je ka kwam despite ensim baabia Fada Dickson ensim baabia na si dan se eno tira se wodi obi a che social media no so ahun me mtira me asa me dem ko yesa Agradaa me dem ko yesa kwam despite me dem ko yesa sofo we dabi me neutral me dem se na wasamba na enya me to atwa wachi because you never be wo ha ukodi na china na samba na enya wotumi kan da me se we hypocrite wotumi twin pananim me Agradaa samba na esa me kan bo na me kan bo no but Agradaa samba na enya I'll tell the truth out. I'm no crime about it. Me trust me you shine mo say oh and Agradaa joy and I too much. Me catch you straight. Ghana for the be doing the offer. Where would we in a business? Yes, kind of more yes, it's can you mind but what me neska Agradaa start here. Oh, correction now or to me now. On where this camera man for. So I'm going to correction. Agradaa sala will be Ghana for one consa ebe so da kopu akodi chi akwa asondem wo ye ko hwe ede ni na akwa hwe ade Ghana fo no enam di bebre ho yawo Ghana fo nam di bebre ho yawo na nkasa bi otuo na akwasi ato ase wa bo nyu free tete na wo ma Agradaa de sa to apampoma bompa ma wa boda wo ma Agradaa de sa to apampoma bompa ya ma Agradaa de nsam eto de sa to apampoma bompa ma e sira be na benya edebe isra na obenya sabi ya boda mi na wase ne boda mate kokora no kakra de behunu amafo de ho ye ka kire mo na Ghana fo mo ni na ho na sabi sa angofo we ani atra mo ni nton ana mo de hu fear and panic eto amanfo so oba so no share video no o mo de hu fear and panic ana eto amanfo so cause Agradaa eba etime ka so bisika iska fin na Agradaa wo sika de original wo ekuonum enso biska ta wonim se nipa niska iska fin dia oso dia ka ho bi Agradaa se kwa me despite iska iska fin na wo so ehin na wunya income every abrochira ati me so me ya adwo so me ne atua me ka na Agradaa wo so na mo di views ana me ba radio station nyame na mba ya ka wunya views say na wunya views say Agradaa views say na wunya wonto views obi ani Agradaa quality new video na the views now ko 5k from 5k now a drop about 500 mutumi na ada nipa ye wo ho ne de wasemba na ye be kan jama mutumi na ada nipa obi a wo ko all night akobom paye ama nipa ama obi anya sentrene obi anya ayalesa kan say adwenkyere e wo ho say na de ama me ye de ye obi a o say bi o nipa no yale ne ho beto no Agradaa before so be ko na Agradaa abesole na sofo wedi ntum na papa we wajimi na we ekurasini na we say maame ti saade we a wo ye nti ebe boa wo Agradaa ade we a wo ye nti ebe boa wo ade bo wa mo ya on na mo ya amana busu too much e ka me ko a kana na ado ko ngu sa sole ni nyina be ja ho bible bra be ye we be last year me kan na mo take it serious always agent samu ensam ya agent samu Ghana na mo man no say no
because I go for we say no I almost as a Ghana na your dia and I made their police for no so be di bi mo yaw a police for ni bi me di bi mo yaw because I want you for baby no kwada ento ko nipa no woska to betimi di niska adada to ba na ekotokoto no o ba na solution eh fucking things kwa na ekoso ho what you say you can me say yenka me adwo find the meka say Agradaa say wo so be ko radio station ko bo odin a maame free social media so Agradaa so be ko radio station ko bo odin na be fa wo be di do mo see wo na mo nko fa atem there free social media so onyanya ready sang for the dom omukukusi ben wo mo de omukuko now do etimi de obi atem Agradaa da ben na obi ja san to ko hunu ko ntokwa fun to ko fin da ben na be ja ko Agradaa da ben na be ja san ne de fun sa na ma fun na wo ye me ka no kwada atro maame wanyini ma omo mu ji so asesa na so akwato asole Agradaa wasole de me he fa me ho but the hear me pa ye say sa also born again me hunu born again be too much me hunu born again be because tamana okom kwa na wunye sei Agradaa tamna na wusuna na no mabosom krapo no na wundi atem sei na afi de ko ba de sei ko ba ne say afi a also asesa wo ba abaji ni pa afiri osayemu edo ma ba I can't enkom no afi mum na Agradaa wo di atem kwa me death fight esi mu sei after the work out on to the Kwam Despite Sky is Kafina, Kwam Despite Nibro, Agradaa. Ya Munya is Akasafino. And it's a Huna Munyai. Now, what the Atamariano was I, General Cassa, Mamma, my lawyer. I won't bet him a lawyer, Agradaa. Why do you go for me? Catch you straight, mammy. Why do you, sir? Sign what we wrong. A canyon crumple Abacasa. Sasson, a song for an hour on my qua. Soft for now, one and a quarter, soft for all soft for about 1 train, ever challenges and away. Agradaa also have bloggers. Also pay for not jeda. Now bloggers also need and come out. Simple as ABC. Now go when master do mame. Say who know be man 2 for me catch who go when master. Wo bia wanga say who take lead. E jema for nda bia batun nda tum dia den mame. Na be dia tem ye no bi so ko ma punch lines a obi ko kan asema umu ne yakum aso bia me ne tia. Monya ready. Na se mutumi stand and timi control myself mamu me tena social media so e na okukunye fo a me ma ka se o be take lead e wo obi ani ene ya munyai e na den Agradaa na wo be o the views e be twa Kwam Despite mpo Agradaa what do you from sir o the views e be twa Kwam Despite mpo sad na e be hin kura no o the views be twa Kwam Despite mpo Mame, Mr. Ya show kasem ye wate. Na wanga so manya ngopon abre. E fashion as Agradaa son a gangster church. Agradaa son a gangster church. Waye nhwehwani mu lie business eno moye. Na mo yenti na no masem. Koni di radio no montro. Radio na brown ni kuru kwatena so montro mame. Na min disi wo na kam kakra. Asiamai. Abua ba wo join ba. TV baya, radio by mon trauma me. Asia ya ni kroma say. Eno bisi wa bia radio station. One na Ghana ha nyina wo sika. One na wagidi wo Ghana ha kwa asia. Enya na nsa ya wo di birthday no ko si fia bi. E di ma ni ama. Abua mu si wo fo ma fa ne me. Asia abua funu media fo. Chobra na me modi no. Asia enya nra ya wo di birthday. And of course, 2 bedrooms self-contained. Emma ni amanu. Abua. Unu tama me see 6 bedroom abrosign. Edema mi nianom. Mi wonianom mako 10. Bako ena film ya ka 9. 9 no me na me to so me ensa. Obia tini fie. Wasia. Obia tini fie. Obia rent fie o. Obia tini fie. Abua funu. Unu tama me see fie ma mi nianom. And then right now, papa no so no na yes why you Ghana ha was a Salem see ni hwan esa so e wo Ghana ha and then right now what did the birthday and of course 2 bedroom e ma ni ama no mo di chasiri wate asia yes skani afari prema ni mennem so asia na mo boss fo no ma bia radio station ko ma fa ne me o mo te Ghana na o so ma bia o ma fa ne me
Abua. Enre ya no wetimi asi abrosan ya mani nuan mu mienu. Say yete wa te Ghana na sa answer fun say ya da bia na ekoso o kan yes menka. O asemba na ko kan yes an we dey you frim we dey gina nche me adwempa hene meka. Meka obi aso ne ho obetimi ayefoko. Obi antimi nyefoko. Obi antimi nyefoko. Wo tumi a ka won fa views entwo bi mpoa. Wo tumi a on. Wo tumi a won tumi fa views entwo bi mpoa. Sa asemfo no ya munyai. Pati sa asemfo no ya munyai. Na wotimi nyi obi sebre emfiri ne nsem. Ya munyai sa mpo atwa no. Ena den ena weska na wo da bi Agradaa krampo de e ka ni kwakwa se ka wo kakra so bi ska iska fi. Evangelist mama party. Eni kwakwa po se ka wo kasa obi ska iska fi because nsem a wo kan kwa me despite en count. For the Dickson among count. And Juma Kwame despite a beer or Ghana air bomb Agradaa, what will be more half umpo? Agradaa, and Juma Kwame despite a beer or Ghana, what will be more half, mammy? Ya motion Mukasa Yamuye. Kwame despite a two or me count. Do what I want to say. All the sound of over the beer Masem. They are all fake. Me nimu chin yadwa. Omunya papa. Fake unkwa. Meka obi sala evidence be now. Na just want evidence as well so be a fake. Because there is some Agradaa wakano. Obi sala ana Agradaa san monti ase na Agradaa san monti ase. Ma me de way too much mo kan kran kire no. Enya so wo your banti no. Na mo ba na mo be chesa na wo your ba David. Ogu mani mase. Agradaa ya no kokoti gangariya. Me medi me matem obi anti nyamhwe na Ghana hade wo ya sei na Ghana Agradaa Kwame Nkrumah oje Independence Day ma ekwo wuko Agradaa Kwame Nkrumah na oje Independence Day e de ma ekwo wuko ono na oje Ghana si wo no wuko ya munyai sa ne ma no mbeka e mo antie sa da bia no sa adwempa ne ka asem na muti adwempa hini yi a on Kagana nka asesa me donyame because me call Ghana no adam de mani hunu ye no me buy na be yes video no say mo fight HS Kagana okay fine very bad say maami we ba social media maami we ti Ghana no de na adwene e biti nipa e bu nipa fa so no enye what you say but baby amode mani a kire no maami ne nkwa na mo focus e wono so obe switch maami ne nkwa na mo de focus ko no so no on say abeya diama mo Abe so tough because my men were smart. So on Agradaa deal on. Ye fe ni nkwa Agradaa nkwa so. Tia munyai eno bi wo ha. Ye ka no kra kire mamuntie. Wo do ni kwa Agradaa nkwa so a, wo be fail once. Me catch you straight because some buy no. Untumi sabi an kan kire obi say wo yeska gari. Wa bra sofo anase beja ho banbo eso tonton rings. Chain anonte oil na sefo se mo fight dia sa akofo ni nyina no omo ye baako etiasa mu no so ke sofo we won tonton sa no man sofo onye se sa sofo onye sa no man de ye be support sa sofo no what you say enonti ana me kan say mo fight against Kagari dia na ye fighting te sa fake people ni nyina ne kan mo nyina mom ne se mo nyina ase but me kan no omo antie omo focus o honko a one say wa be evangelist I say no etime de nsa to obi apampam bom paye na sa nkofo ndem mo mudue sa nkofo na Agradaa ese won de osesa into de nsa to apampam bom paye mo mudue enya mane hunu Agradaa e fame e no ope maame o pre too much maame wo pre na wo pre no obi abeka ho asem obi abede ebeka ho asem nti asem no beka fa ho no mema na hawo so many how they are in a kind of more. You bet kind of more because Agradaa won't know someone man for support. Remember, some boss of be a dean, but some for now no more. Or more nipa almost read a command me boy. Now, I didn't Agradaa also won't come on to now also call for El Command. Agradaa, I don't know also come on to why your back kunini. You are talking too much or back kunini. Or bounce on call for come away. But what dear? We say what's the son? Agradaa what's the son of crown? And as I can prove me wrong, say, is a way down to qua. But I be an off referee. Oh, I said, here, why a crack?
kra uhwehwia baby adwonso agu baby adwonso agu na so akọ adwonso agu hobi nti maame why kra na uhwehwia no de kai hu no se kraman eso beba ba siawo se kraman ba siawo na wa se wo to nsa abọ na ni a kraman no obekọ akiri no po a wo no be hu se yes why just so nyana obey do be plan to so be de onso be edikan afa yawo nti maame e meka to say wanyini wonya akora Agradaa wanyini but wontumi nye maame me wontumi nwome what I say but meka to say maame wanyini a sabi tenase because the time meka say maame wanyini no you see ahwe asola dan opejasi wo ye kreska uso biska efi na Agradaa so uso sika nyeska fi a ekwa be na so fa so timpeja sa so dan ne si wo land no ekwa be na so fa so tim to sa land no amanfo so bo mafa so nti wo so menka so biska iska fi Agradaa okwa de menka sa asem nka ni kwa so ka sa asem no kra na wa wie senya akukudro ese di e kana sai ena Fada Dickson ne kwam despite atem na Agradaa na boko de maame boko de what was so le so na to so na ko no mo awuko bo mafa so no that be Ghana for no be common sense kronfo ya china tum wako jail aba okọ jail ba ye no muntio si haye pa obi a wote social media o use computer e bokro no fraud ni kase pa ya china tum okọ ba ye no wo say afraid o kwakoye IT muntie e wa kwesi boni krom wo ya kronfo ya chiwatum ya chiwutum computer na di via kwes abrofo ewie nipa bo nipa kro no ne ya chiwutum wie ye no aw ba ye no oso kwakoye IT ti IT no computer ho na wasa ko sua wa sua wi abrofo san fo adwuma ofiso mo agim ye fiu kwan na fa so na obi sika gari e bokro no ebu mu fa so owie ya wasa kwakoye evangelist nto akote asole ahampo na obi bu fa so mo no wotontonton oye sakese no ba ye na nyoma akese da kire mu na Ghana fo mu nso bi mu nso nyansa mo ma da bia bloggers ye bre mo bloggers we bre too much na mu nso nyansa aya too much na he na Agradaa akwaje lances so okote asole he fa na Agradaa akwaje lances so okote asole saat ni dewe yetimla tin ni dewe ti asole atoni de ko twiko preman ya de ti asole mane ye eto ko jane property so a e wono ko ye oni twasni ko jane property so ko pretia e wono ko di atem example papa bay eni yesu afri Agradaa ho e de be example pa di yesu afri maame no obi a ko all night to di ka di atem asona ko jane property so ko preti wo ye yesu nshiraw me bompa egu so me siraw owie ya ye na di aboze gebai ye di aboze gebai obi da ko bi radio station ni chance ni Agradaa maame too much there be o ya ma nipa bi bladi hu ya o ade bi ho na wo ye na so wa hwe wo no bi mu ya Agradaa obe feel why you say we are smart oba kokonyini but Ghana na nyawo dia e kana kura da kirewo e na wontumi kan kire blogger bia se mo bia nka wasem jai sa asem ne ka sa mo nsem na am keka kwa na mete na makoma bom se gum na ba bia mo bia mpentem kura ba betwa life atum ya mo nyai sa asem ne ka na wo so din ba be de social media no so wo so din ba wo ba social media so be dey adento be ko twa interview e wo radio station binto won ti asa mu ne akum Agradaa na wo wie a wo say na maame we na ngasa na am say Ghana na ngasa no a police for ne court judge for ne san for na ngasa minim because utie nsama Agradaa e kana on enka ye bu ese ye bu for straight what you say obi kan wasem wa ba be dina tema wie wo say me lawyer betwro di ase na lawyer no akotro Agradaa e de ba asem na lawyer no akotro Agradaa ya santo akwampo no ekosi sei ya santo akwampo sei wo babesi a wo da be mechi de wo ye ukru what disrespect no totally Agradaa de wo ye no wo gu ukru ni mase bebre ajadu gadaya na wo ye no wo gu ukru ni mase totally ana ukru wo na ahwe na Agradaa wo na abo ukru akwa ofia na because de wo ye no de anu ade o
Wona obo kunu akonwa ofie. Na nti wo kunu ni timi tra ho na wo bedi disa for the Dickson atem ento sabi. Kwa am desmos atem ento sabi. Better social media be ku hu anim asesei. Mame, ye ja sa ne ma no. Na fem na wo pe no, obi ade be ma ho. Nti na akon wotum. Obi ade be ma ho. Obeje wo so ne wo de. Ye be ka no credit a kire wo. Ye ntra se nya mo hwe han because mo sell man no. Agradaa wo ka ho bi na Ghana say. Me ka kire wo. Wo ka ho bi na Ghana man no airport tete. Adi Ghana fo no bra beja ho ban bo bra beji we. Wa bra ba ko say. Wa bra ba ko say. Bra mo mpaye ma bra me nye say. Obi a wo mpaye ma no wo di atem. Obi a TV station, radio station, Facebook live. O cho comment anu wa kan no. Aboa me do me woni chance na aboa wonim se cho. Wonim se we nipa we mu nyina. Omo twe akra se mu di omochi. Me ka se me a kire wo. Se udbedi sa ankofo we se mo kire ha. Se enso da okrom a me kanya se me a kire mo ne. Ade a wo akwanto mu a wo ye be boa wo. Ana wo Ghana wo ye be boa no. Yisra ha. On adwene enwena omugu nsum enwena omwo nsum de ntra anwene omdole de bentra anwene omdole se wuduru ukrom a obi enso da ukrom bia no e ka sum ukrom nsu ukrom so na da wono no fa ne din e bom pai na fa onyankopon e ka ho anopa awi anwumle ensuo ensa e wo wiase ensuo enwu mfiri wiase enua asianse e wo wiase ka som sa ankrofo no dan sene say ba wako nipa da sani ho sa bla beja ho ban bo wa bra nipa no won kire bo wiase obewu akọ wa bla beja mpa bo fun sa mpa bo we nyina no enome ebe ba wo so at the end of the day udru kaza okrom nso so a me kire wade obi a bridge da okrom bia no wo bedu okrom a enso no so bridge no so start bo aben pe udru bridge no fefi abo pe what na abo pe e tire say wa respect nananom obu nananom bo ho ban nananom bo ho ban ya doye eno na be boa wo nye we mo ne bibi mu sei ene be de na be boa wo sofu di atem sofu mami di atem Baja ho wan bo di atem se mo amu di anim ni nyina mu di atem nti bedan ni esua de papa mo amu di anim nyina mu di atem bedan ni esua de papa ntira yenti obi mutimi nka masem no but me meka eya too much munyai mayen kate bone am won katim mada na mo kate bone am won katim nkate bone am won katim ena nkate e wo mu nyina ya asole ma but sa ba kuna nya no eye maami Agradaa microphone mo ye beja ho ban bo bra mo mpai ma bra bese nya Agradaa akra mpa na menim se Ghana fo beto aje wo so wa mo free sa akom no Agradaa na adwene o ya adwene di piti mo but mo anya smart o ye na adwene da se oba opese o change free go ho no next ka na ma biem ebina ofolan ponsa me kire mo de wa yentam sa asole no ene sa abeja ho ba bo ni business no ebina Mr. All for real ofran ponsa ye ya na obonwom wo hu sa nwom no ba bi adun da se entanche ne nwom no enyo no ya ate akono de oye I read so afido ba be yesofo Lord Kenya mko ye asomfo no ozo ba be bi no ba no unu se da bi skasem no kra masa obi aba yesofo de o safe de me sen yimi hu afiri asofo de no we nyina efe oba na business na timi amu ano afiri wo twene wo afiri nyamesum no enti we nyina na efe we nyina na efe ti maame evangelist from mama part yadepa o social media no so na nyama wo ye no wonum nyina ya to ne die nko A to Z enti die wo ye nyango po te soro wa no wo sere o maame mama asole kokora anya de biem mama asole ko enye de uti metina social media before say ka obekwa asondem no Agradaa ka Boniface na yese wo sere de bia Boniface but Agradaa nko mama party nko na bekwa odi ka be diatem
obi on ne want to kwano no di kan be data be trotro short e be bu be mu akese di dia tembasa obi ya na koso microphone hallelujah osiana amen nyankopon aye bio maame wagu hu anim ase too much wagu hu anim ase omi wasole ne de omo mbeba no me di omo ho yawo because mo na mo di anim no mo set a good example bia why ready say wa for nyankopon nyame na wa fa no wo ene ese ka wo no obi ye bone a ka wo twini pa ne ba ho obi di atemu a na wa twini pa ne fo that in the day no obi ye say ya wo so bi meja ho bible obi ye obi bibia atum dia na ka jai sa de no but mo meni twini adoa agrada so for wona na ekontokwa no mala mfa no mkontokwa no hwan na ba abonte be kasa se da wo kasa no hwan na ba abonte be kasa se da wo kasa no but wo do ba akukọ nyini I just want to hit no pia bonten just want to hit no pia bonten aden what be a TV station Agradaa ye wa ha utwitwa akukọ ene ne ma e de obi share bottle mu ye den se mebre ekosi sei ewiase nyamodea ewiase enyamodea mo ye den mutimi nyobi afoko hwi ni kutrayem because mo ngasa mo wontene mo antene kitikiti kra Agradaa nkrofo we say group of people we mu hwekei he ma me oba ba say oda be machi we nanu se radio no montro radio na brown ni kuru kwatena so montro ma me na me disi wo na kam kakra asiamai abua ba wo joinba TV ba ya radio ba montro ma me asia ya ni kroma say and obisi wa bia radio station ono na Ghana ha nyina wo sika wono no wagidi wo Ghana ha kwasia anya na nsa ya wo di birthday no ko si fia bi e di ma ni niama abua fu wo fo ma fa ne asia abua fu media fo so bra ne me modi no Agradaa asia anya no ya wo di birthday and of course 2-bedroom self-contained e ma ni niama ena ye dey abua ena tama me see 6-bedroom abrosan adeba mi nuanom mi won nuanom mako 10 entianya ndey bako ena afim ya ka 9 no me na me to so me ensa obia tinifie talk too much wasia obia tinifie obia rent fie obia tinifie abuafunu na bra wa ka wase me say kwam despite why your day abuafunu kwasia jimefo we akosakota Bible Agradaa we mbuti na manfo so nsa ye no evangelist we entra manfo so won nsa ye no sa wa no mu nsem we ene te obi aso nsa ye no na we ya de sama ne ye because atum die no adwale awro Jesus Christ sama mi si fie ma mi nuanom anya nra ya no papa na ose wono na ese wa ye yi o Ghana ha wo se salemosi ni ho ahwan esa so e wo Ghana ha anya nra ya wo di birthday and of course 2-bedroom e ma ni nuama no mu di chasiri wate asia ya skani afani premani menna mo so asia na mo boss fo no ma bia radio station ko ma fa ne me o mo se Ghana na o so ma bia o ma fa ne me abua enre ya no wetini asi abrosan ya mani nuanu mienu se ni nuanu mienu na abrosan ba kono so mo be pamu so mo be bubu dan ne no ma o me wuram Agradaa abrosan no oni nuanu o ba be wuram o me wuram aka bom nye de solid tape atitro mo ya di guru ebe kuma bom no ye do mo wura dan nim Agradaa maame on se sign me catch on ne straight away because when you say wonu no ene say ma eba e say onye obi a wasesa because come despite 1 million papa 1 million papa na to watch am say papa ni ye de ye oya 1 million come despite na to watch say come despite sky is kafi na wo sika dey original aso na wo sika na original Ghana fo no bi na me di omo ho yawo me nuanom Ghana fo why aden nanti sabi abibi fo ye wonyansa pa o but what me mani papa ko pede ni nyansa no tomo ewiamu obi a wo ye hiani no so wo ye sikani epokran so togum no wasa de bo abesu correction me de offering ese ka Ghana o kunyankopon pa sanso ni we mbaja ho Bible brabe we na se ka nyankopon sini nyina totally
obi abe wuram bia na wagimi wose ne nyina ase na papa na ewom no Nyankopon seletim na omode sua nyansa se na Nyankopon de nsuo ese kuro so man Noah ekoye esen so therefore amefro no enyansafo ofro ye badwemba fo ofro no saa na ese ka Nyankopon e o my Ghana because we mo no o my Ghana sai me di Ghana fo be bre ho ya o menua no mesamo fanteme but monsa wa wouldn't prefer passing in pay while you scan get open the power so na no one say can to the dem ko where scan get ko no ni atem say but TV station no diatem also asesa okay dia na chese wasesa nkobe ja dan tem die no okoye na asole sabi mintimi njaje no so onya asole ne ye onkonkoye ebenya nkwasefo na jimi fo mo akwakotena ho akosom no eye o masem but there we no obia se won sign but yeti wonu musa so a won sign so because atem die na do so do mame na do my Ghana de no me kwa na aka o man sa no we mu nyina edi anim we mu nyina edi anim sasabi o man na enkoso eno tell youth no we sankofo we mu one beja ho bible bra me mo mpaye ma wo me yesofo me fake me tonton oil ma na sefo no mo ka ho na youth no bre but mo adwene nkoso sankofo ka ho pa na youth mo bre because o ma cheche me yekuo we person o ye gang no wa chim we kwa we person say I challenge beja ho bible so le a wo de ai views to bi mpo a atimi die nko a ye dome amanfo we so le a na me ska gari me say my evangelist me nya atimi die me nya we sanfo so nyina na say your movement nipa mla me die achi no mo me som ye o me kotokotu o me so le Ghana for ade mo me break too much it was saga krada mo ma adwuma ne yadin o yenda no mo ma ya adwuma ne yadin too much mo ma ya adwuma ne yadin too much yentimi nkasa wa abra yentimi ni diatem mami atimi die ko twiko bremai ene se mo ka nyina atimi die nko a we ko kuta bible asa ko ye all night no wa se yakudu akotena so ndem ho na wo se so no Nyankopon ba wo odura so ndem no obi e wo diatem we nyina wiu kotena so ndem se Nyankopon ho aba no so stroke na ba wo so na ho po na Ghana fo na mdi mo ho yawo ko ni bi radio no mo ntro radio na brown ni kuru kotena so mo ntro ma me na min disi wo na kam kakra asiamai abua ba wo joinba TV ba ya radio ba mo choma me asia ya ni kroma say e no bisi wa bia radio station wono na Ghana ha nyina wo sika wono na wagidi wo Ghana ha kwa asia enya na nsa ya wo di birthday no ko si fie bi e di ma ni ama abua mu si wo fo ma fa ne me asia abua funu media fo chobra na me modi no asia anya nra ya wo di birthday and of course 2 bedroom self contained e ma ni ama no abua woni mutama me see 6 bedroom abrosan e di ma me nuanom me won nuanom maako 10 baako e na afim ya ka 9 no me na me to so me yansa obia tinifie asia obia tinifie obi arranti fie obi atini fie abuo funu woni mutama me si fie ma me nuanom anya nra ya no papa na o se wono na ese waye yi o Ghana ha wo se Salemo si ni ho ahwan esa so e wo Ghana ha anya nra ya wo di birthday and of course 2 bedroom e ma ni nuama no mo woni chasiri wate asia ya siskani ya so ni prema ni me nemo so asia na mo boss fo no ma bia radio station ko ma fa ne me omo te Ghana na omo so ma bie omo fere me abua enra ya no watimi asi abrosan ya mani nuan mu mienu se ni nuan mu mienu na abrosan ma akono so omo be pamu so omo be bubu dan na omo chew kwasiafo onu krompo mo respect no na wo abeta me ni tefem na okotena ya ne wa ho ni tefem Ola Michael uni chasere wate Nita fem Ola Michael wo ma mi twem wate me ne woni producers fo ni nyina
Agradaa ese tumi so waso no ese omutimi atum Agradaa ese omutimi to waso ndan no because wonum sem na wo kan obesan say youth no too much obesay oba besia timi ka say oyonko ba ase ni twem Agradaa yesterday nu wase okwasia no de na brown ni kunu betena ho say mukotam obi metena won tanish me image no ola Michael we ya bua pi wase ni tafa mo ya muwa ba me wasia mo boss no enanu oso odi di birthday ana okosi 2-bedroom man ni nuama no mo na mo boss no na fa ne me mo boss no a mo respect no awo no kra mo si yan kanasem awo Ghana ha no anya bia na fa ne me mo ya muwa ma me wate wo ya kwasia ma me wate wo yo shai ma me wate wo ya kana ma me wate abua baba na bi a radio station is for obi kwatena so na mo kodi mi matam wo shai baba and a bi a sa radio station is say mo kwatena ho na mi matam ana mo nim sa mra wo krom ha ana mo nim si the constitution no ama kwan sa wo di obi betena wo radio station so atani si image na Agradaa wo nim sa constitution ni tira say e for be radio station so international image and na also dey come wasem e wo TV station Agradaa sa mra na wo kasa mra no e protect you mra na chese mo be for be TV station so enye the international image na where ana kasa ne fro no bakaka na mare kasa ne pie fro no bakaka na say ensema wo kan nyina tetale ho ensema kan nyina bobo wo di ni party e wo TV station so ende nya Ghana mra ni bia constitution en ka ho bi articles na mu bi mamu we pa dia ensem na wo keka no sa no aden koni di radio no montro radio na enye ye ya kire cars e ma musi yo fo be suaye ya ne kire cars mo mu suaye kwa sia ya siska ni afani ani premani na wo la Michael ha wo ya bua pi what wo la Michael wo ya bua wo la Michael ni tefam wo ya bua sei wa kotam obi abetena radio so o me gumi mi hufi and you hear from my lawyers. Yeah, Jimmy Semsey. You hear from my lawyers. So busa ko lawyer. Mo boss ni sika fina wenya no a. Ni sika fina wenya no a wo se ya money cham so wo my way mu no. Anya na fa ne me wate. Kna mind ba. Mo kura mpo. Mo respect no. Abo shine. Wow, we Ghana for all. Ya kan se mi tell mo tio. Wait me leader. Edi wanim sa wo ti asole o movement na mu di na chi. Atini de we me di ya ma ne ma me di ya opama ni po mu di ma me wo ya chi na Agradaa da bia ye ma omo di wa chi da bi omo bre because so the Agradaa chi a wo dey you time bia o time obi ato ntwen na ye nko straight to the point atini de wo didi we be to tufo we be say bonya opon din nyame tena bi ate why na so pen fo mo a wan hwe a de be sini ye nyangopon me sro tena bi ate na se open for mo already besini ye koni di radio no montro ina e wo ho and mo last some di mi di be kwatena mo radio chimi ne so some be di matam me so Facebook adi me di mpani na tam me di Fada Dickson atam me di despite na kasa me di na tam wo de mo pa mo nya biem na mo hye wo pa mo nya biem na mo hye me di na tam wo krom ha bia asia na fa me ono na fa me muwa muni mu years am di si fie ma mabusuafo muni mu year me si fie ma mabusuafo ono 2022 na fa ni wa ko si fie ma ni nua ma na mo eno kura mo twa betu social media kwasiafo obi ko si fie no de betu social media mo senye obi de card kira mo senye so na mu ye bi mo pese mo nko na mo nya na mo nko na ye ntie mu din aboa wo de mo sanfa me nkotena mo radio so biom ma che despite abam ma che Fada Dickson abam na ma che despite bana bam na ma che ne bana na ne bano obana wa ware no ma che na bam Agradaa radio station say me ntina mo bi radio station da bia wo di ahenkan na odi matam asaba woni evidence asaba woni nyina so na wo gumi hufi na wo di matam na wo gumi hufi abuafunu now we saw Ola Michael and now we saw Kotama. Hey, now that's why it will be a radio ni mami wahu. Bibi Samu. I am meeting at that spite be a sad need FM. Be FM no. I am meeting here.
am meeting and despite to be a yana, mon can't tell me na mintie. I am mintie, mon canna mintie. Now say you meeting ya, and you're grown about sassy bruta. I've grown about sassy bruta. Because ya and kai, I do my camera in Simo, and all my cows were about to us. I fed a me bed dimum penny for not them. I felt could not court one more catch a court to say, my minute in the bed, you know. Why not catch them with some monk of foul be met them with radio so, and we are singing them with hoofy. Was ya for Mussola Musumaniska, Moko school, when you answer, Mutu to a quine, and penny phone, and respect them. You call yourself, say you know the law, but Mut me, Mamma, who quine, and will be coffin will be whom, but some radio station now, a chumuna will be empty, you know. I shall it for radio station now, Chamunua, or be empty, you know. Was radio station now, will be a Facebook, 500, and Chamono, and more. Mokotam will be about to over me, will be back, will be here. Obi ma me obi nua ba obi dofo papa bi tse me e metina mu radio station so woman ni mu ase e wa bra mu ni evidence about what you people are saying we ye nyan e ma me what Agradaa evangelist e dia na ma Ghana fo okro ma say e dia na moje so na Ghana fo so ayo e dia na moje so na Ghana fo so dia mo ya na dia chena me so bi obi betina me TV so no that no say despite this despite that, Fada Dickson this, Fada Dickson that. Hey, Yenny Musamo, Yenny Musam, and Huna say ya, Yenny Musamo, Huna say ya, and I want to take Anna. What was here? Some was your radio station. I was with the good depending on some. Yenny Musam, now so the social media. Peace FM, Yenny Musam. Ah, also by social media. And my man and son, Papa Malison. Also, who took a back planning my Beku Santana went to the young woman in Marcel. Also, fed your dear Drew Nixon. Ah, public figure, who saw Dimbo? Planning, I'm a planner, Yana. Anya ye. Anya ye, no. Son of Fada Dickson, who will chrome her say. That's pints. Son will chrome her say. And I will call me a moo, your presenter, call me a moo. Edit one is the kind by me fee. Sana papa na wo krom ha. That's fight na wo krom ha. Father Dickson na wo krom ha. Ana kwa me amode two ni the kind by me fee. Ba mo fo boni sunti. And oguso to radio station. Eye na adwuma. And it shows clear say e kuna usu bempa e ka asem panimfo bi ka ho. Si amla me kome no. Are you people telling me some you're suspect ana? Are you people telling me say Father Dickson and despite? Are you people suspects? I am asking you this question. I don't tell Are you people a suspect? Mamu or what? Oh, here deliverance. I got to be fear ko be kumio. Or ye juma wo hefa. Kwame amu ye juma wo hefa. Agradaa who here deliverance. Brother deli ye mo pa ma wo. Agradaa who here deliverance o ma wo crofo no mo bre. O ma mo kuma no so o ma mo bre pa because wa ngasa no unni umra so. Mo ba to die basa. To be odi wati bia so no atem die ko no mudie. Ana odi an kan adi bi atre TV so mu radio so adi matem odi an kan wo ye adwuma wo hefa o ba akoko nyini ana be ku Santana so frɛ me pɛ so ogumani mu ase ne patehye no ono so ye adwuma wo hefa ana fɛ de mu de adru Ola Michael ono be gumani mu ase. That's right. This is a warning to you. Father Dickson, this is a warning to you. Bravo. Mo twemra. This is warning. Hey, Agradaa. Oba akoko nyini. We na mo ho nsam. Na sa so ho asem. A warning. Wo so ho asem. Mama obi nsa na mu TV no. Oh, da de ne ho na ya bro so. Na yen hwɛ de besi. Oh, kwam despite encounter. Despite a warning, Montague or yeah, warning. Na Montague ne manu mami. Ehu na say ya. Yeah. Ehu wo di obi asa. Ana wo sika wo kwa na wo kan yo. Yeah. Kwam sika wo kwa na wo kan. Se wo bi eba betina wo radio station di matem. Anya first, anya second, anya third. It's a fourth time. Enough is enough. Wait, a warning. A word to a wise is enough. It's enough. Also a word to a wise. And I have the video. And I will consult my lawyers. Some Marasa Makwais will be met to be radio so and go be anyone. You people will come and tell me. Not in a one call lawyer, no one. Master, who will sit down, one kind will sit out. And then when you'll be a kind.
Sana me so me want me dia me kwa na me kan. Enya me ni obi na kan. Oh jai. It is said that me respect with despite. Na me respect with Fada Dickson. Na me to be that mo juma ye form press ya be come asem no. Mumpo mo ye mema se bi mu ni che a e ba free mu ba. Mo kwa mo ye mema no. Mo workers so mo mpene se be come asem. Na nya me ni oba be se me hita che a me wo ba free mi twem. Me me yo ba tan o me wo ba free mi twem. Enya me na mo be ma kwan se emu me ho fi. Wei eya warning. Na mo dia mo pa mo sai mo bi metla Obi ko tre radio station so ko ka se nipa ne wo se ne ho gunsu gunkra ye musa wa eno ya asem bone woni nipa ne won to kwadada na nipa ne ka na asem ada na sa asem nya kasa ka na brown ene face bebe okoko ni interview de fa wo ho fa wo ho na se 1 minute kwa am despite ato dada ene for the next ato dada na be ku santa na be fro ayo interview sure no so no fa mani mu nya fom ka juma me di mu mienu okrom ha no wo sika pa batika wo nya sumdue wo sika pa batika wo nya sumdue my Ghana ade ma ba obi abeso no ma me nsa no abeka mo or say even this docket we can't find it even this docket we can't find it enu ti ye di wo matem no sia Ghana for ma me fa mu sia say your number no 025 oh jai me platform so be bo number nya na be bo number no asa be bu amanfo so be o ka se konya number kwa free BeckyTv ho we be ka se me konya number free BeckyTv what did you atem nyina wie esen ya advert all say o mo say fun we no o di atem wie ye na no say ya advert no the number to da sambra no say new atem ka ho me platform so be bo number ma me sa mo say funu mu nyai oya na ya meka bia ma but oya da se nya meka bia ma atimi dia ya di nyina chi wo sa do number to dwa ye dai oh Ghana for no mesra mo menu anom poma chew se me mun koto dwem poma chew a Ghana for no me poma chew anya ba bia na se mo konya obi na se mo di na chi o asa kwese nkonkonsa ene eyi bi ntine Ghana for ni ahoto nankasa bio wo pesrem ahwe afa na akotu aloro fa akosrem konzongo da ukrum konzongo kohwe konzongo kohwe nzongo Agradaa mame wo so asesa eso atumide pa wudi atumide awudi da bia me ka kire mo wo ba so ho share video na maye Ghana for brempe no koreka gang we the men kana sem ba me baby ya meka number 1 nkrata mu hene nkrata mu kinkon bema ba kope nkrata mu hene nkrata mu kinkon udi nsemfo e beka won pese bo di a mo sa ankrofo na ye kama sem a na ma ba be di atem na mo de hurahuna fear and panic and na den awu na mo te hurahuna mo because wona wudi atem no obi ko di obi de ye oya koto de ne butwe okoto de ne butwe ya fa nwo ne bo na wo so di body obe de social media no so aso obi amani tia no ehunahuna ana de to obi sro me eso beta social media wani nie comment section wani nie wo keto obi aso die na wo dumi nipa wo ye nyankopon mo ye hefo ada na wudo obi atem na wo de wo peso beti watem wo ka obi asem wo peso bi de ka wasem social media a highway Agradaa wona sa wo fake people no mo tumi tra so mo firi sonko mo sa ankofo na mo de ahurahun na beto to nipa bi mo so na Ghana fo na ehurahun me ye kamasem me won kamasem but me dem wo right se me ti watem me ni mo num ene mo tiri so ene mo pampa so sa mo ahurahun afo no ene sa mo kokudro kwasesem na moto a mo keka no munyai na mo amo na nchebodua anka no to yekun no na nchebodua anka no to mo na mo sara hurahuna nso na ntwe kwa na hurahuna mo sara hurahuna afo nso na ntwe ba na mu dwane na ntwe ba na mu dwane Agradaa obi bo 1 point like bago pe na wo mu ne yakun wo ru be kasasa aden maame
Sha asara dan ya wo okukuru so kakraka. Nka ye good say wo okusa so dan na si wo. Say wo de chi akra. But you dey wo ye ma me unqualify. Ah, won't qualify. Kiti cross over as evangelist. Make out no. Na Agradaa so say so I can say swimming pool ne ko bona su. All say boy obi eso swimming pool Ghana for. Swimming pool ne boy Agradaa su. E wo ho. Swimming pool. Ye boy so enso etene. Enso na etene ko ba no. Ene boy su nye enso eta fa ako. Enso pipe a ye seda ebugum. Nso a pipe ebuku ba bi fa akono ehwe de ko bo osuma ne ye na we ya so evangelist nka ye obi an sanka no ntum na ka Ghana fo mba se na no fanye na sole nko nanim but the other do say to the left and right obi a wo so ye evangelist ye kasabo nka uda tema station Agradaa katema station na nka ugina adenta station na nka ugina barrier na ugina na wo pretty da me ba o monsesa o na me ba o monsesa o reba sakatama ya sakataka se ya na ka wo ye ko adwuma no evangelist ko adwuma no ba o de say o so akota sondan akosi asondan akobubu obi asole na enya agu wusi wo de na wo de na wusi na wo so ye leader no de be ne yesu de free wo ena to ni de we nyina no ato ni de we na Agradaa nti yesu free wo mebo a Mare, David, Jai, na fatao. Once or man won't come from Kuman Casa or more bread. Because one can on two. We are Gangalia, or Bar Kukunini. Kwame Despite and count. Now, Brother Queen interview. After the Kwame Despite, I can answer what do I be a Meswo? What being a Juma, as well. Until also can't say no. Not also will be about also platforms, so not between an Abraham's autumn. But wonu wanga sana wo kwakodi na brana kodi watemu a kwam daspas akabi Fada Dickson akabi host no eso aye dai ena we obi ni twa asini ni twani na na den oso we evangelist Ghana for munye study na maanu we de nsa to so a wa nya na te ni die no pa de ma obi ama ne fa ne santo so da bia me ka kyerem sanko from ba social media ena tum de omo yese batakali amia wonu krego papa batakali amia wunu kremo aye kremo papa o da Agradaa I know just o ya de na nya o nka wo na ye hypocrite se o do sofo bi na o ya de na nya e ho nche se wo nka ka men sro nipa but bunipa men sro nipa but bunipa nyesa ewiase na da wo no enye odia menye kokuti na mende me yo sei e na mende ye nkamasem e na enye me sei kinkon okra wawuko Goliath wawuko ya munya hunhuna no na mutu kwan ba akosi boni kro munsu anyansa kakra mfa nko mutu tutu kwan ba akosi boni kro munsu anyansa kakra wo tumi ena mi wo se na mo se so man Ghana ya property wo tumi no mfa mo ma man ne nkoso atini di na mbata social media na mudidie o wi asa akotra waso ye ena mem de mani o mudi machi na ma mempanyimfo ma mempanyi na wawo aka weto awo aba ma me oda hoyi wutimi kwato no no di atem nyina wie no asan ade na sa weto so bompa ma why Busia mekanfo Oda, mi come from my belt. I'm about to go there, you offer be must be sending this car Ghana. Man, I saw offer sending this car no pass okuku. Na my day. It's my first Sunday. E pa bet na me. Me announce tap onka. Dia. Tap send. Na no so ye. Aba, obia dano do go no phone so. Na what dey register the service car coffee. I am to the she. Eh sir. Now what you go chase car extra. Man, mesra me can tap send amount. So you so iPhone and also the time no ko App Store no download the go phone so Android phone so no ko Google Play no download the go phone so mesrew and I want send so mesrew o first transaction be no was so we have promo code was so adwempanye e the go yes ntimpacho wo bogu a wo ilo ko kwado wo 5 kilos free before the some party for some can put tap and amount. Who America to Canada there? Mom, $10. To miss now, men have or buy for say, and Papa to the so pay. Pacho, who piano echo. Some Papa want to download this year to the fee, Pacho, not relax it.
no one pay quaponte. Me who said Me quaponte. Mammy, now dear I am the company say first but almost a credit card in Kuma. And then dear tap Paula Manto was a for be more. Was see who shoot no more bank card, which is register as a asem get attack me yatidene to tap a back. I'm a here for say a Sunday can go Ghana. Now great no so a dear mammy. Miss Snow make a farmer also when you are. And you eh, may know your bad the power and gentlemen to the so promo the book in the wood. I know 3. I no more Canada, so in US is also $10. Oh, say all day. I am a dad for you. Hey, that's after me a camera. Hey, that's after I was here. Red to Mohine. Mama, now why did you say? Although, nothing yet say. I didn't hear. You call Mrs. Steffi and you tell you money now, cuckoo. What is that to one cuckoo? Aye. And when I am Dajano. I am a Dajano. Who cry. Mamma, make a full head TLC amount. Head TLC or UK. Me say, Mammy, wow, to one cuckoo. Set me say, and Rafa Pepper, Jim Maya, and your young boys Nafa. Sir, I'm and cool come up, who tell you, Mason, Nahana, whatever video here, Tabu. The way video Tabu. Oh, and cool on the Nina said, Nahana. You are natural hair, because I will tell you, who tell me a cuckoo, and if piano, who got to have TLC. Mama will tell me, I said, Nahana, so change. Yeah, and you mean to me, and then Miss Roca, you come and I'm the Bushel. What I should put that blown. The years of a body fine TV and also BeckyTv, when you discount our home, had TLC in Kuwait, and come up with a same for no Boduko, and the same 2 3 way. Summertime, Miss Romutumica. No more for natural hair in Kuso. Mamma, I should be doing it. Natural hair in Kuwait, we are cool, and you might for it. We tell one cuckoo at Miss Loco, or Mamma who 3 minutes from. Most of wow, I swear natural hair with 10 minutes and 3 minutes can say I bury. Miss Romo contacted her, TLC, Miss Mammy. Oh, my boy, wow. I don't for BeckyTv secret. I'm on the canal, such a nahana, and I'm a year divine organic skincare product, and I'm a canary and shining like a star. Miss Remo, UK. Mon contact your mama ship worldwide. So we are tomorrow. We are cocoa. So we are honey home. Mamma, hey, Nessa, who knows all for a divine organic skincare product? I'm a man for. Sir, necessary Kuna Josano. I am a color such in Hana Hassan. Now, Kuna, Miss and say, and so a beer. Nessa to 2 for them. Who can I? 2 for them, or for them, half thousand for them. Hey, and I dare me Decran and say, okay, 10% discount. BeckyTv and AdwenepaheneTv. Or more discount. Come on. Wow. And then UK, you never your boy, papa. I just want the number no any gusuno. Yes, Ramo, more contact no. Send a beya, also body no a bena hanaha. One of such it is a dear. One of you dampamua. Hey, Obehu, you do like to grandpa Behu, you don't know. Also clear to move where why you may say. A Ukraine say. Bleachy. And then come up, papa. I was young contact to get your bay. What's it? I can't tell you. I like it. TV there. Radio by mon trauma me. Asia ya ni kroma asay. And obisi wa bia radio station. One na Ghana ha nyina wo sika. One na wagidi wo Ghana ha kwa asia. Enya na nsa ya odi di birthday no kosi fie bi. E di ma ni ama. Aboa mu si wo for ma fa ne me. Abusia sa pepe evangelist I say a friend mama part na enkane your friend Agradaa no. Me AdwenepaheneTv de maame no nanum kasa nye. No kwade wa akopɛ yen ka no krentere nipa nanum kasa nye because also wasesa obi a wasesa asabio wudi nipa anim sɛ nipa ensuaw nipa nhwe oso no munsuaw de atini die nko a mama yen so sankofo no so sankofo mba social media omo se omo na edi nipa anim ye jew efu baabi akɔ baabi bra badwe bo ho ban bra mo mpa ye mawo bra menye se na sankofo na ngasa na atini die ye wonim se chabam de a na wudi na chai dai. First of all, I no wadi ka commit ne ho dada. Wa commit ne ho.
but ono ma better social media say ono de na asem de ma obi nka na asem e bi na Agradaa mu no ye kum yo sa from kuku he ha omo want to me pressure on social media so a don't come here aha e tro pa aha e tro sin nkruma ti want to me say pressure na Agradaa ne wo nkrofo no mama ma ha me ye video last year me say ka mo ka tram so sa nkofo we Ghana youth no ka mo de so let them mpanifo no we mo say ka mo so let them sa fake pastors beja ho Bible I can't say sunsun twalefo beja ho Bible no sa so fo omo ye fake no akonfo omo ye fake no omo na say ka mutim sole etia omo na say ka mutim sole etia omo because omo na eji musika di omo na eji musika edi no mo da guy e da gu so man panyi oba 4 years 8 years wo kwa we what you oba bia so ndan oba tem 20 years so wo ji musika di uwia wo yusu ni nyansa e da bitiu asa di hu ato so di hu asa ato so okọ no judge so de ko bo ho ban anye ye na wo complain no di hu ato so mekun mesew na hu no gusu da so ehu no mpo no etumi ma protect ye ka kire mo youth no mo moni na ho se Ghana fo na yu se moni ate papa ntimi sra mo adwene mo mie ne sense nyina na yeska ewu se meda mase me di mosia oba so a se video no se na da no oba on sabe ebe kan ye mesra mo me nua no ma mo wa drum mo Germany ha obi wo person ye Ghana passport o person fill in the forms oni mu idea bia ne passport akokam opemwa mo be contact Adwenepahene a yeso ye ne yasefo ebetimi embassy no akasa ope passport bia so ya affidavit bia ye we ni nyina na ebetimi aye de aginam aboa so na wo so sabe kan won krata okrom a na wo so oni gie aye de awie peye ba ne nyina mu no na ma egere de me ka cho se mesrew wo person be ka abusuako no a oba be subscribe to Facebook no BeckyTv na AdwenepaheneTv uwi na ko YouTube nya wo so ka busuako no say na wo try back door ye benya abotre atrete osemu nya sai so ko lawyer hokutua be 180 na lawyer no ko uwi a open critical wonya de unya no but unia Ghana ni ya de no ho ni ndia support no say na be ya osu hia moa nipa beboa medam ase manu besi na me adom sante nka bi nya me share bia o say na time e betie nyansa nya jimi fo no ba mbedi atem nyankopon mo ho ban e be sante nka bi. Peace out.